na wo de nsɛmfu we edi nkurasefo a na ye obi on esosi ano kwan sei a obi pe bia no mu akura na se no o de flashe na gyanan a okwa gyanan so awie no obi nso te aduonya oni emponche ene anantwie enom ensuo ewo fam na ode banche aba odomase na woma ton na assembly agi ticket na yatetibi na yama DCE bi na yade biasiesie ne bungalow na yaka kire ne so on top petrol on top fuel yebe ma oka papa ye ma odam papa enkani atwa ho ahia bambo so eka ho bi saa kurasi ne tie kura na se na onom saa nsuo na MCU ne di mi wie na odi wa benkwa na brrr uya na odi treated water na kurasi ni epe bia no no na odi a flash wajanan no ewa janabi enum na ekọ saa nipa no o se men kama no ntum ewo no ho because wo no ho atọ ene obowa saafo no ena ma me yenkurasefo hene ene wo mutie me papa wo de me di agora na wo de me nkurasefo di agora mema wa ban ekọ position opa kobusa ya no me mo mu ko position wo bunu region we mu nti omunya wine no they listen to nkurasefo hene nti opa ko eye biankwanta twabidi ko abodiem ko amankoto ye ne ma mpiote akonwa so no ahomache nom yensa no nan na okonete eye light ewo eye ayi eho de sen kurunpo de sen ansen yesi no light no vote okwa adoye a yen Sompa FM 4 ye ne mo twinkani a ekwa adoye domasi adoye yesi no light no vote to abatia no eno kura na won twekọ ho no kona kobusa ani PP4 saa tam na won bie portrait fan bi ewo ho enkokọ bridge so ho a enkokọ na da light im ugina portrait fan na to ani hwa adoye ho a na eho tum udu portrait fan ho a eho han na me se enyamani so a enti kona kobusa adoye ya punch kura ho munya mfa mai adahene Nana Kofi Amwa o she odomase no one traditional cancer se o she mebo o ya nkobi ahene nana wa mfa mebo she na mbremi a mokwan no ene mu nsuo na aka no mintu moto ma ho o jas hene ena ne yire no aduane dede ewo magazine high tension na se ho no nana jas hene yire o hene yire ho tesen enti mfa mi nkurasefo no eni agoro o de wa mu di agoro me ma agoro du Ima of Ima fashions or penkwase kwan ya so ba bi o to preko no bu ya pe won sanifa me ba chaw mo a mo pe adwuma asua no oso be kire mo adwuma asua free ntiko ho we me de chaw free nti awofo no ko ho na on kire wadwuma seamstress fashion designer Ima matese wa bi mu ku ha me chiawo abusia ena nkomo mienu miensa bi wo ho tabita ebedi nkomo na afei 21st clinic enso adi nkomo bet before ansa na no wotwe beba wo mo ebeba no enra me sore so be se londu no me de ukọ eye almighty abisim enra ena yehunu se Richard Apia ana yesusu se wakum nipa no enra ena Accra High Court ekire se enkwada mienu ana wo mo egu fam ho no Richard Apia ne kum wo mo on etwitwa wo muti on yi wo makoma ena yi wo mo brebo oyi wo mo saa eje wo mo kra efiri wo mo ensam ema ne maame ene wo maame no ati ni su bob na ema Alaska Junction ye hu ma wo ko han dan wo ho a obi ya mpese obekọ esanse ehu enra wo mo de na kotum emfinhia no ema ko afebo oni o man no ekokon ahye ena me bo abesinhi na wanya ne ba bi ko a voice kire say Richard Apia abodam ameka kire say abisimhi na wanya ne ba bi kro wodi ntro nana wodi ntro uka nkontompo nsem ade kire abisimman ene Ghana man because court say omodam on the kuno na abisim ho no your client baako your friend no Big Bite aduane a depa no ehọ na wo nyame ya adom nkrabofo ye wie ya kwankyene ya ehọ na ebekọ akọ wie ne because ehọ no wo monton alcoholic drink ehọ nti ehọ na ebekọ akọ bu Ramadan no ne komu ehọ na otonton drinks ne nsane aduane shawarma banku tilapia
na aduane de ehon so efe na saa area nanimu ho no ena enra wo se emrantie mienu bi enyanya dance yente record ni ye na wankoka sesei yesi allegedly emrantie mienu se wo mo susu se emrantie mienu bi wo ma de bi ayira ye no wo mo ena wiaye nti wo mo kwachi wo mo no se no kure se ya ampa no wo ma mfo man ko police station abusia John mo Facebook na hwe na me koton kraba na femini assemblyman edi nkomo abusia ena emrantie no echi emrantie no papa na sum no nkoi ene wo mo se wo mo nan kotodwe no ode aba no bobom gbe obubu nan num report aba miguso ye nhwemu no ena ba kon so na da ho no oplogu iron minu so oplogu she ne botom so oplogu she ne bag mu because e koso ewo eye big bite animu ha ena wo ma block traffic both car and human traffic ena obekuno ni nchemu ha mo hwe ya iron pa show ode ahyeshi na chiri nyina oneda ho no ena ba konso ena bandage ebobo ne nsa no abofke yima wo na fe me nkoton kran ne mra ba konso nie nti ye de ba akokọ Sunyani teaching hospital esansa ne de na enu enyan ena ye de ba akọ ekọ eye enketom municipal hospital na de ba ye de we your presentation explanation vivid investigation no many assemblyman ebedi ho enkomo we entete ho na abisim ho a enra ka bi enya akwanhia capital estate ho ema eno so na ano odin enti ya manya ekire se abrantie na otwi ka no ya ewurade nyankopon ko chia mi ni muzo nkosuku obeko school sa bo HND abo diploma abo degree akobo masters level 400 computer science o above ke no de ni bia computer science ada chi bia no obetimi akoye admo bank level 400 o aka kele ka akoya bono na de yame yakura ne se abrante ne pebre se upon school ni nyina achi no osanso yusu taxi nyasa e de ye adwuma na nka we ne bone ne sen se de ne CEO abrante fe kama abusia a mutie me nyama busia na me gu nani mase ne mo no ne kese yo nani monyam ne bra ope ene amane a wahunti a me yi picture no abrante ni nti wa ko Sunyani Technical University Tetipolibia no ko Facebook na hwese oni mo classmate we ana o coursemate we ya wa bresa enra akwanhia no wawu na meyi mo kire ho na mayi tam mo de du hospital ho no nipa ho awre ho na maka kire mo se ekwan bi na no na meka mo amomabọ bọọlụ so so hima asema me kasa me baifo ntimi nka biyewu me ni tumi o ba ye ka kire me abranti we ye wuwo ya de am yakran se upon so ko school na chi no a osanso etwi taxi no osanso etwa movie otwa movie seriously ode ko Facebook na hwe no me bepe ne movie ni bi e de a kire wo abofke de ye into movie asem yamawre abofke majo mejo so nana nana adumo ode wako university ni bi wako computer science na me adum wawu na wabetna ha we into the event what can I say event and to winning movies yes, and yes. artist you know? Yes around way how do you know him nana we dey me dase we dey be my ho yakọ enra
I say Joshua who say me nyako bi wa ha. Sure. Yes, answer na program ne best start. Ti mami pie kra. Nipa no frem na osu. Oh. Yes. Abranti we enam Earth Dreams Entertainment so na mami hu no. Okay. Na 14 February omko premier movie kra o Isbeth wo. Emma MC Baby MP Baby. Na ni movie na ona na eye driver ewum. Na ona etwi na otwi I think 27 ena akronfo ko hie omo kwan so. Okay. Ti omo hwe omo timi call Vast Day omo 14 February omo call Isbeth ko hwe movie ni bibia no na air drive car no. Na wasan so hye mpaboa bi mpaboa na no wapa. Ti na ne ho so esre. Yes, nti yes, ti amanfo ani gina ho pa. Ena emsasem kesi yaba ena movies bebre ya hwe movies bebre ewo social media no so Earth Dreams Entertainment for mo na o show mo ase o mo twam yes o mo twasini nti ni movies die ewo abonten pa amanfo hwe bi yes me yi bi nti enura call ne ba free sa side ho nam say oh abranti so bo adwuma pa o san so de ye tesi ye adwuma akra nti enura no pe de memete ye ne chese Yami say we any mu no oye start kra na start or the to ho na ye nyamenyum bi na o de to ho no amanfo di asa nti emsa ni be wana na omte se wakonya akwanhia na nti na are ho oye start ni yes ani wana ba pe de tete ye nche okra se o me kofa nkra na ba sisi a me kwakofa nkra na ba nti na kwakofa ne ma timi chess enya ne ma nkasa one say taxi for one say omo nkra ni bi ono ma yes akofom to so kwakofa nkra na ba kwakofa nkra na ba me ye sure say nkra ni bi ye ne wo fa ase because per video bi a me hu ye ewo hospital ho na oda ho na kra ba kwa na che omo se ne nsono AP no no ono no momu pray we say uncle wake up Jesus ewo hospital ono nti be ye ne wo fa ase nti be ye yes uncle wake up oh nsono tu yes nti ejina nkra do say ne wo ka no ana this assembly and yes sir ana o prepare pa o matise biewu de apart from driver no matise nkra ni biewu metese na omse nkra na yemiensa so e bi assembly man e betimi a kire de yes omse mienu de ewu ho e kan driver yi ho yes pedia metie no na sembe nkra na no de wo hwe car na ode ne de ne ko hia na pick up yi bisa eno da bi helos de classa ye de wani bia ye 150 F150 ni bi yes e kwa akoye enu bi yes no de ko hia capital kwan no so a careful no so honum na capital kwan no so a ina kwanhia ni sie tom se ho de we odi kan ko se ne bu nyina bubu ye ina ne nan ne nsam nyina bubu ye tina ya reho pa enra na nkasa de se na case ni sisi ya no pai abrante ne te oko Dreamfield otra Dreamfield a omo Jenny Guest House yes Jenny Guest House kwan so yes ho na abrante ne te ho no tinti ene de ohwe a senia amanfo si de o mani kire sa kwan so ne no na nye easy nipa bo fa ho no me ametu me di mani ko fa ho no ma na nye easy na akoda no so no AP yes ika no mami ika na abusia ensem go ho mi wi na me do ko se kwa na e ho nso mo kan se nra me bo mama ne se me ye interview bi assemblyman na chire mu chire me se wo mo de funu bi afri konfa no chi ekọ ho ma wo mo ye se nko mo kwa kusie wo mo anya nsie sansa na wo mo se sunsu mu nsam ni duaba bi wo mu abrante wo mo yi na sie de na otwe mienu ene na ano na ntie amanya chire sa abrante na obo dua ni ntie wo mo adi funu ne ba ya ntie wo mo ntimi ansie sansa ko che frigi man sana na ano wo mo esie no dua na kum dua no akum abrante no se ye no kore ana se nye no kore no eno so assemblyman kore ya ochire mu no na frɛ no bra ubodua hu bodua yi hia se ne esi bodua se eye no kora
accident no na fe me ne eye tabita fo eni enkomo ene nsem gu ho ensem egu ho na adaje mesan so akire mo kwan mi nsa bi enne na wotwe mienu etwa mu na meka ekwan mienu mesan so aka kwan bi asem akire mo enne monhwe saa kwan no so yie o na yedi bro nya we wi a mo beka ye a me ka kire mo se ye di valentine wie after valentine no nsem wa ye betete so mo beka ye a me ka kire mo se ye di valentine wie before and after ye wi a nsem wa ye betete e wo sunyan ha no me ka ye kora che wan hwe ye a ka betwi afa ka bi so mo beka ye a me ka kire mo se valentine day no within and after ya hwe ye a ka betwi afa ka bi so kai na ye me ya obom sase na ya na untimi nka mo mu yisi anu ana hwe unim ni obi aye ka na obi koto ya otimu no unim de asi na bofke before answer na ocha no wadaro mampacho we beba no won cars na baba na won se hwe ase na se na voxy ocha no unim de ewom abofke unim de ewom abusia me nka ase ka ne mforo ne mo okoforo a bo wura de Sompa ye ka bi na okromu ha se ne efre no wakra fi ka ne ye kama edwane emu adu enye ka no na eya akwanhia na bana de badie ocha no wo se sai wo ma atoka no ka woness no na watwe bia esese wo de 2000 eba bi musu tie 2005 and 3000 tie niye na watwe bia no esese wo de eye 2000 and 3000 eba from the driver enunti driver ni no enna on home on rest stress because na watch no so di 2000 and 3000 eba nti onam kwa no so a okono na ni kum wa bre ka no wo to ne gama se 1.5 wo se ayi 2.3 2.3 no ebu ho mo ye no we campaign ogene 4.8 na watch bia se wo 30 million 20 million eba nti driver ni gina ho ape otu ya straight to Kumasi no okoya onna straight back to Doma back to Kumasi back to onna nti speed no anya speed na eku wo mo enhana owners ni binum ahihya ma driver phone or contem abantam we go na watwe no eso nya 20 million nti onna on rest stress na ekum no nti betia ne se enafa ne kakra bi a brain nipa nwotwe nti enya car no na nye o foro car na he driver no heniye secret na maka kire wonne no car ni abrantie na oko school awa STU na wode car konya akwanhia no pede car na yo abusia yakopon fa abrantie ne kransi ye o pebre dodo na me kopta bi ta clinic abana afema be yi ni movie ni bi e de akire wo ma oni na hawate ma mpabo hi awate na de odi nyame ndwompo eye the start anopa no ena odi ka anya akwanhie aguo no na wo a odi emodin to pako na ka ye twire in Jesus name wa hwe ase na wa twire high crown Tabita clinic are ready nti ma me ne doctor eni enkomo me ba pa na me ne 21st clinic edi enkomo Ima of Ima fashions me ma ajo okay kana beboa nti ne ho asem eno no o che mi ni mo show bi e wo ha mpelifo ahia ma no ye friend no na minim na minim no enwuma ode ye no ye na nampelu enyo no metese wo ba na mewura ho abrante ye wawui ya bofra no ne tomo mi di no na me ho premise meye panintemo na me ya madi mi hu so wa brabo emu na se na mpani ye we eya de bia ya se obra
onipa ni obere aw bra anywara abranti pe abrabo ti taxi samre me yesho so no akora ni tua ni school fees or the taxi no any tua ni school fees edo ba bi na mbisa me Nyankopon se awurade na den de osuro nyame epe djuma epe bre de akoshe ba bi na anu anajo opon na abo 5:30 na anu me meneda na me nam kromo se ya ba bi a me modin na me nya asem 5:36 na pe mrantie ne mmaba wa pieto pa ehihye binom se gistring se o mu hye pieto saafo we nyina na nkwan so sabe wo ma nya kwanhia de wakobom paye nra na jo aba wo de nyame ye na adwuma no awie ehu de Nyankopon ye Ghana Meteorological Department for Central for Shiemu actually we mun sakra se be sia ye ene ebo be 435 na nso ya sase epete nsaka na epete na me se he ade nyame mpe e na mo ye no o se o man nsuo to e wo ni bire mu ntijayi nchallenge Nyankopon obetumi ama nsuo ato pebire we mu mame ko tabita brasisi ya Yedencha Emma Ubibera Ubiaoti Kazafide Samre Yedencha Sonko Kran Free Tabita Clinic Edibre Etifo na yada wana sise Tabita Clinic Abibera yene won echa addition wa jemre editi apomuden addition ya na yene won eche no ipodiana ya na yenhwese yare emebo yenwia ansa yeti apomuden eho enchechre yayi nipa nkwa da yedidi koba abra no bia no eho behia se de bia yeti apomuden ensem ne ebema yapomuden akọ animu na abo ye ho ban afri yare bebre ehu eba saa mpo yare ne bakra na nipadua na yetimi esi ano entem se afi na waka ye hwana enne na yeda edikan utie Tabita Clinic yare sabia na se ayare sabia yede herbal medicine na ya bibidua ye wo Ghana ene ye etwuma na ohwe ekira kwan Sunyani no behu yen ewo Pastoral Junction New Domar Road Pastoral Junction baby a praga for ejina ewo Pastoral Junction no ehwana obehu yen ewo Sunyani na ebia na wo Accra ne mpotem baby anso dia ana honam sinipa etie na wo Accra ne mpotem so ewo Madina Firestone Fort Bridge sanso na yewo bi so ewo Kaswa New Market Road MTN office ewo New Market Road no yede UBA Bank dan no yewo won dan na chipe UBA Bank dan na chi sanso na Kumase yewo Ahudwo Daban Cindy's Junction Kumase nemo Musunyani hade udra yewo Pastoral Junction New Doma Road Pastoral Junction yene Muzama Asordan ne di enwe Muzama Disco Christo Church Asordan no kwan foforo kra eda New Doma ho ekopie odumase na ehwa na Tabita Clinic yewo ubetimi afa ye number ebia sisi bibia enhia ana bibia enhawo apomudemu na mmom emre beba ebia obehia se ebia na ha no nka ne obi a owo nimde wa apomuden ho ebesusu ho ana ebeche ehwa adisua enti ubetimi afa ye number 0530 38 78 12 0530 38 7812 Pastoral Junction New Doma Road eho ena ewo ene ibesua ade afa yare anase conditioner ye kan se kidney stones yeka kidney stones a abuwe ka se bia mwa abegina kidney ho anase mwa ba kidney nchen ye nipadua no ye kidneys ne yakwa ba kwa ho hiama ye mpa na kidneys ne djuma di ma pa bi ni se ebo na regulate insu bia ekoye mu na se insu ewo ye nipadua no no kidneys ne regulate e de ma yen ye fa nipadua no so a ye body weight no about 60 to 70% ohamu abupen adosia ekwa doson enchemu no eye insu enkwa na ekram ewo nipadua bia na enti obia body weight awo no emu 60 to 70% eye insu ene contribute enti insu so ewo ye mu no kidneys na ye ho adwuma
afei efi a nipadua na wo yemu no so kidneys na eboama eyi ebi epie efiri as fifre ebi epie as johnson na no achi no empu se yemoja na nkata so efi bomu a ye kidneys no ene sanson yemoja so edemayen nti ye hwa na ye se ye kidneys no na ye nsa na eye akwa ehohiama ye nipadua no pa na ya na mpimpini ya rebebre nso etimi ebebo anase etimi be ha ye kidneys no ebi eye kidney cyst say nso aba kidneys na enchen sometimes obi kura wo ho nso kidney na nkasa timi feli na nso na enkomo na efa na ye kan say kidney stones no eni se ade a na ho so eti se abo pepepe afom wo kidneys na enchen na etimi kofa kidney stones ban eye nema bebre na dikan obi wo ha na nsu no mankasa e wo fom nipadua bia na anka anya hwekura fira no pa wasore afri okete so enkosi se enyu badwa obesen ada no anka ibenya pa yentumi kura no yenom ensu sachet na ebi abese enum eko enso eso a anka eboa ana ebeboa ye nipadua no pa na nso yemu bi wo ho a adechi a adesan enkosi se nyino badwo na yanom kura ebi a yemienu anase bi kura abroso amiensa se twaso saa ne ya na edebre yi ni se ema ye kidneys no adwuma nka wo se eyema ye no entimi enye adwuma ne yi ana efi anka wo se boama eyipie no entimi nyi efi ne nyina anye den empie yi ekoba se efi no nso nyina entimi empie yi a etimi hayen kidneys no se ye no mizo kama boama ehohoro efi anka wo ho ana se wo nchenchen ne nyina nanso enam se yanum ensu bebrenti efi na anka aba ho no entimi empie na emmoammoa ana se eboaboa ano enkakra edimo a etimi fome adema eye abo ahosuo tese stones yi ebi afezu yemu bi wo ho a ya na yedidie no yepe enchine ankasa bebre se uyo bi a onso udi enchine bebre ana se sodium intake ewo soropa eno nso eyade a etimi boama obi develop kidney stones ebi yemu bi so aya na enamona ankasa meches adenam yewe enam kesepa afie kwawe ya na bronya ye base yemu bebre wo ho a yebewe enam bebre se uyo bi a otawe enam no bebre na we sadenam bebre nso a eno nso timi contribute na se timi boama obi enya kidney stones ebi also oyo obi a ebia na odidie mu no starch na bebre udidi nso ewia otefa akon onante enko ema abia wadwuma office work se base wadwuma fa akotena na se osan edidi bebre na wadua na odini no emudodo na starch bebre nso a ni nyina timi contribute ma stones formation bi eba o ye kidney na ye sa no enchen na bi beka se den kra na nipadua na se ekoso a mehu se nia mehu ya na se nipadua na atenka me nyina se nia me wo mu kidney stones na me yenya bi ne dikan obi wo ha eba se kidney stones no form ya etimi startima se ojonso na ne jonso na ojonso gu water closet emu a otimi hu se ya na sometimes particles and as adenkete bi ewo jonso no ani baba ye jonso agu ade mu no ehu se particles and as adenkete bi mu ewo jonso no uhu esusu etesa na ebo nka se wo se wo hwiye na kwa yara se be ko cheke ebia na stones ibi na form wo kidneys na enchen yemu bi kura wo honso a se symptoms na eba etima yemfe ase ho no bi se eho hyehyen yemfe enchemu no eba ase ho no bi se eho hyehyen so aya na yaw esan di akire yeti pains ewo bi so onte wo ne mfe ase na mum eba na chi ankasa ne sisi no soro no obeti pains ewo ho na eho nso hyehye no enti osisi achi hyehye bebra ibia na kidney stones bi na oya enya ana wanya ewo onipadua no afei na waka yen ho Tabita clinic na yeno addition ye tra kwan ne Pastoral Junction New Doma Road Pastoral Junction New Doma Road e ho na ye wo obetima fa ye number 0530 38 78 12 0530 38
7812. Apart from na yakan so obi wo hon so asane den eba or Johnson ultimate pains Johnson na eba na nka o Johnson nka ne ho isan na o se at least e ne de kakra man emu isan man ne hoton no Johnson eba mum na o pains na mpimpi no se Johnson ba na yeti pains ya na yeta ka se bia the prostate ana ebi kura infection bi na wanya na so ne bi kidney stones bi na aba e man such pains during urinating no yemu bi so o kana se empo se yenya kidney stones na etimi ma yemu bi o ya pos ye joint no etimi ta ya pa se joint ne yenya san so a etimi kofa empo na eta kana se body weakness and as a honamre edeba etimi bi so o kra Johnson eni etimi very brownish dark brownish pa we say aye very brown ya na eni epikese mo bi so kra o Johnson etimi pu ahuro pa kese kidney stones etimi fa sunsanso aye boss emu bia eba nti se we experience these symptoms na ye kan se mentna se enka se misusu se eyewe ento enduro ennom abonten ana ewo kwan ho abra unya hunia ekoso nipadua no emu ebi so kura ho na se kidney stones eba sometimes ebetimi abehide na emma na symptoms bia na mum etimi ka prekope na fe ne Johnson asizi na entimi emma because the stones no form na echa etima e block baby anka Johnson ebefa na abano nti etimi lead to urinary tract infections na mpo a block e kwan a nipadua no Johnson fa na epie efri yemu na fe ababe ha ye nipadua no na edi enya e kwan pie eso nti se ye hu nsusanso ya boss mu bia na se ye hu nsusanso bia woni nipadua no mu a e kan se yentena fie ana yentena se ento enduro ennom wabra yenya identify na se yenya diagnose hu ne ekoso. Apart from kidney stones I di hon comotabita clinic conditions be brain na yehwe na mum yehwe kwan e befa se bebo ye ho ba free kidney stones yi ho ne di kan yehwe se e beta di ntem ye di wie nso a empo ye betete ya pom kakra at least 30 minutes a ye di wie ne ye nanti kakra eboa ye nipadua no pa. Also uyobi a wadidi mu no otadi enuane aya na eye canned foods na enchine wom bebra canned foods no ye ya ye de bebre o wa enchine ehye sebetimi ache enti also uyobi a ofa enchine bebra o se otiso canned foods nso o se otini di eso enuane e wo konkomu no ebiem so yen try se empo se ye sore abrebiara a ye benom ensuo kese efri anapan kosi enwumre no yennom ensuo do kakra se empo ye dwuma ye na fifreti enkra de wo se ensuo no eho hia na yennom mo pa esen the average of 5 to 7 na edikan ekan because se wadwuma no na fifreti o kese a oyobi a odo oyobi a oye mesina ono ensuo a obehia in the day no ya na eno ewo soro because of ye dwuma no se na esitie ne nti ebe soro se yennom ensuo kese eba se beboa na aboye ho ban afri kidney stones ya ye di ho enkomoy eho. Tabita clinic apart from kidney stones no ya de wo ho pan so ye se obi anya problem e wo ni prostate mu prostate ne akwa e wo mema emu enti se wonya prostate mu hawa etima odwonso ho sem e den oni ti anadwona se wo odwonso otimi ti pains e wo ya se etima wo ho mpo a moja akra etimi free odwonso num eba etima obi wa na ya se e na ya abribera. Apart from prostate problems, diabetes and tabita ya de wo ho pa into sugar na kosoro ono no mabrofundu na che na so still ebia sugar na ntimi nye stable emma ope herbal medicine bibido betima boa ma sugar na aye stable na yasen a chew nema udiso beboa pa obetimi ede ho adom tabita clinic sugar no kosoro etimo obi wa ne ho dwan no ne ho hyehyehye no nsa enene nan etimi etitiri odene nan kura si ho a ase watia fufu anase watia fom bi eso na ne nan ase eye no tofotofo ebi kura wo ho nso a empo etima ne so ebeti prekope na tembia na num so ye no nyonyo obi a osusu se malaria bi na wanya nanso na eye diabetes ehun sunsanso na eye ne sa. Apart from that say bia odene ye ulcer ema oyem ene omfe wachi eye oya obo ano etimi ehyehyew na ewew hona mu nyina etimi ehyew
also then ebiana o then typhoid metaka say typhoid na yare a etimi ma constipation etimi san ma diarrhea typhoid nko etima oyam ehwie etima wa ankasa nso oyam esan etim enti typhoid na hawo ema aposo etaye oya okotodwe otihu ina etutu typhoid timiyesa obetimi aba Tabita New Doma Road Pastoral Junction yani muzama soda ne di animhwe na se baby a pradiafon ejina ewo New Doma Road na kwan na da ho ewura pastoral no ode usi wo ho na bisa pradiafon se Tabita obechro ya number no biem 0530 38 78 12 0530 38 7812 Idini Tabita Clinic Pastoral Junction New Doma Road yesan ewo Accra ewo Kumase ewo Miai Bebre na ofre e number iso na ha obi an ibinya ntobase na yabo achew nia beya ebeboa enso ye lab itwa scan ye na bebre ewo ye massage nti ubetimi aba woni je herbal medicine asa widu ho Tabita ibetimi ahwepa anwui yebeda tiefo asepa se ojemre na otie dasene bosiate Tabita for enkabi That's it. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله ربي وسلامه على مبعوث رحمة للعالمين سيد السند العظيم ذو القلب الرحيم سيدي وحبيبي مصطفى الشفيع محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بسنة إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. asida
ayeye nkamfo na ni marabuna taala onyamia wabo ho ban adi ho afofi ama na wotwe akwa pro ababeto yen na mbeto yen keke ne mom yewo Ramadan Karim Ramadan Mubarak emo jamaa engramofo enyinara ewo wiase ene yenyinara yawura saa bosome kronkron emo bosome a etu ahose bosome a epepa bone bosome a emagidie esipi bosome a nyankopon ode kafara ema eye nenkwapa agitiefo jamaa eye albayani jumadie so ena ne ya tenai jumadia ya de bro ewo sompa afidi kesi so eye ukwada biara nanka emre no eye se no so abo apa ho simadu no enso ne enam tarawi enti ade asesa mra no ede aba na wotwe apa mu pepepepe yensha ne so se Ramadan yi mu de sana yebekono jamaa jumadi ya maame aje lela yebefo ono ene kitayemu ema de sa jumadi ebra wo bibia wo bia meto nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ga ko pona se wadi yen abedu ni seye yeyi na ye ya kanfono edi adanse a edikan adanse mu pesie so no nkwara na ebeso no kopem yehuda sara na edi adanse a tosumienu se komshani kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nyamene suma fo ya na kwa a wasuma no de ne boye so mechire ye de yinyina bo no nyankopon ne chai na onchire de enye a eno no ebe wiye bro subject nyankopon esuma ne so bi yemfi sumu no fa enko ehaimu bebi hawo wona nyankopon wo bebi hawo ehona rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko ama ati mwada wajin nyina tata no ni yako ama yakunya aljanna yesenya me hunjutwaje na ho babo ni nshira ede me komsheni krokro Muhammad sallallahu alaihi wasallam one ni fiefo akronkron fo na suafo akronkron fo eni obi piara waji islamatum kopem dan kwa mati mwada ya me ohu enyira mobo ya me sisi akwa mae yesia nya me omehu yesia nya me omehu yehu so nyankopon me ntimi fa nya adwuma jawa jumadi sedi enyira yenim regional chief imam regional deputy chief imam Abdulmumin Sala ni jumadi ena yetisi osmayen se yemra na de yegusu ayesunsua ewo ne na ase yenso yemra na yemeche eye ne yeya emfa na asema eye ustaz anye ya na monkai se yegusu ayesua yende anome ende Ramadan Karim Ramadan Mubarak ende ebi ewo mwotwe ebi ewo enso jamaa ni nyina ye ebize ni nyina muno ewo ho abakosem emi ni nyina de yeji tumu ni nyinara ade a Islam yede na isiso a eyeye enye chinje enye ntokwa enye atemdidi obia de ewe nyina so Ramadan ya chirikom na koma ya chiri eye de yenim no dada no ana so say Ramadan bo some de no e different de dikai ende yetie Qur'an kasa chire wasi shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran wa bayyinati min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasumhu nyangobo kache se sabu sumi we na fene Ramadan no unzila fihi alquran wasi sabu sumi we mu na nyankopon wasuma anase wasani alquran alkarim ya de brey
Al-Quran Karim ebe bie nipa ni. Al-Quran Karim ebe chire nipa de yene ne enye. Al-Quran Karim abada ne constitution and a guide to mankind. Al-Quran Karim eno ena ubehu ensema Nyankopon pese ode ma eye nipa nyinara ewo mu. Al-Quran Karim eye book wa eno no ebo books ni nyina tofa. Nempo sa Ramadan wo mu enye Al-Quran nko wasiwa bayinati min al-huda wal furqan. Neza busumi we mu nyama bibi ena akoso e wasa busumi we mu. Busumi we mu na Nyankopon obie nyamani edemawe furqan obie nyamani eti nipani sabusumi we mu ena Nyankopon yi free the days of jahiliya se nipa da sani nanka onnima de free ni nyame nipa da sani nanka de onnima ne se ye free bibi lata Uzza Manata wahu nonde de onnima ne se ye sori a nananom ewo busum bi o bebi nananom ewo busum fie ho nananom ewo dua bi o bebi nananom wenum na yede som omo na nipa da sani de no ni ma no nim se ye ode ben la ilaha illallah furkan sabu sumi wem ena Nyankopon o bio da sani ani no de kalimatu tawhid e de passa so enti obeha e books Nyankopon de ma na komshafo ni nyinara sa books ni nyina e ba Ramadan na at-Taurat Zabur ani Injil wa Quran al-Karim ni nyinara busumi we ya mu na Nyankopon enti wakasa shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wase sumi yimu ena osane eyesa buku nwanwaso no enguma nwanwaso no na denje na osane wase hudan linnas se baba be chreyen akwan e de abonu Nyankopon nche it will show us the light hudan linnas embe chire ya kwantine ne no mre onu Nyankopon nche wabayinati min al-huda wal furqan wasina we ena obi ni amaya hudie nanka yenim faman shahida minkum shahara falyasumhu no se sabu sumi we no obi biara obedi adanse se musumi we mu yahu bosome no ana bosome no ashema Ramadan abano wasise ebetuwa fama shahida minkum shahra falyasumhu ene na menu nyinara Nyankopon shayense yanya debe yanya chiriya tino wakati ya ya walladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enti ajidiyefo amusimaji Nyankopon adi ajidiyefo amusimaji eye rukun al-islam eye arkan al-islam yasi ajiyatum ene nka siyam eka rukuna etoso miensa na se enai rukuna etoso enai eye siyam nasa pilesi uiba kokura firimo onya kramoni ukramono enwie pay enti siam eyade a ekasa pilesi no eho enti faman shahida minkum shahra falyasumhu ekhona komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya chire yese wase sebe ya yebe hu sabu sumi we no eno oka chire yese sumu liruyati wa athiru liruyati fa inguma alai fa akbila sha'ban 30 yawma komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Nyankopon si di adanse sabu sumi no nemra so na ebetu ye dia enie yen chire chiriya ena komshani chire yese Arab
ya bosome no emuru 30 days dodo ne 29 days ara bosome 12 no bia ni wa ye wono ai betimi ahihya aka say 31 days there bi ni nyina 30 days ara 29 enti emre pino 29 na emu me ko ba say wiem ye kusua na bosome na mpia ena yenya ne 30 enti komishani sallallahu alaihi wasallam say o say ye hwehwe bosome no na say ye hu a Ramadan no ne bosome no na gina no enti on the 29 ye hwehwe bosome na ye hu a ende fa akbila Shaban 30 yawma yenshe Shaban no ma we ene de eto yen no ye ulama fo ye imam fo mazhab en no ye ka eye Imam Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, ene Imam Shafi. Omunyinara apart from Imam Shafi wamo miensa ne gyina sɛ bosome yɛhunu biribiara na sɛ yɛka woyɛ gyidieni na sɛ ogyidie wɔ ma wobɛtumi de ɛyɛ akyiriwia enti ɛno no yɛ obi gyina berɛ sɛ mete sɛ yɛhu bosome no wɔ biribiara metimi ɛde ɛyɛ akyiriwia enti sɛ wofa no saa na ɔmo a ɔmo gyina so sɛ wɔn ho bosome ɛwɔ Saudi na ɔmo gyina so na ɔmo de ɛyɛ akyiriwia no ɔmo nyina yɛ no esom ɛwɔ hɔ sana Imam Shafi radiyallahu anhu ɔno so kasa kyerɛ sɛ ɔdasani wobɛtumi agyina akasa wodeɛ bosome no sɛ yɛnhu no wɔ wo mpɔtam mu a na mbɔ ɔno no ɔkyerɛ mu koraa no sɛ bia ɛbɛtumi afa bi kora mbɔ afiri baabi a ɛndeɛ ɛnkɔnkɔ yɛ wɔ mo a yɛne ɔmo nyinaa no yɛwɛda no ɛyɛ pɛ na yɛ sɛ ɔno no ɛkyerɛ mu sɛ yɛbɛtumi afa mpo a yɛbɛtumi afa akɔyɛ sɛ bi ɔmo a yɛne ɔmo bɔ ɛman apam te sɛ Côte d'Ivoire, Togo no mo ne ayi no Nigeria no mo ya mo bemben Burkina Faso so ɔmo saa no ɛna no ɛkyerɛ but ɔkyerɛ sɛ ɛno nso so no wobɛtumi agyina enti ɛno mu ɛnso yɛ gyina na yɛ imam a ɔno ɛna yɛ Ghana nyina imam gyina so na ɔse ɛno nso so nti ɔno sɛ yɛnhu no bosome no wɔ Ghana ha yɛmfa nyɛ adwuma ɔno nso ne deɛ no ɛdi mu paa enti wei ɛyɛ questions adodoɔ ɛde agu yɛn ntini so abisa yɛn bebree na mpo no woba yɛ ma yɛn mu na nyina yɛagye atum sɛ yɛ imam kɛseɛ a ɔda yɛ ano ɛna yɛ imam a Sheikh Dr. Sharubutua ɛnɛ na n'asɛm a ɔbɛka no ɛwɔ sɛ ɛdi mu na ɛde yɛ adwuma enti gyama mo bisa na yɛbisa sɛ ebi mu deɛ yɛ ebi deɛ nyɛ ano yie ne na ɛde ama wo no obiara deɛ ɛgyina prane obiara gyina a ogyina yɛ no ɛyɛ ade a Islam ɛgye tom nyame ɔnyɛ ne yɛ mfama yɛ gyama bosome wɔ a yɛwɔ mu na yɛbisa ho ɛdeɛ ne bosome yi mu yɛwɔ gyidie sɛ mene wo nyinara yɛte bosome na ankasa ase na yɛnim ade a yɛwura mu no na yɛnim deɛ yɛbɛtumi anya firi saa bosome wei mu ɔsɛ Ramadan deɛ di ka nimdeɛfoɔ kyerɛ sɛ ayi rahma yi ɛna yɛtwa gu yɛ o ebi wɔ 8 ebi wɔ 9 rahma yɛka sɛ rahma Nyankopɔn ne deɛ bɛyɛ na hu mmɔborɔ ɛno mu na ɛyɛ wɔ no nti ɔdasani ɛbɛyɛ ama sɛ ɔbɛpɛ Nyankopɔn hu mmɔborɔ ɛwɔ saa first 10 days wei mu yɛmpɛ Nyankopɔn hu mmɔborɔ already nyame hu mmɔborɔ asane ɛde agu yɛn so yɛwiase a yɛti sɛ nyɛ nyame hu mmɔborɔ a asetena no nka ɛbɛyɛ den de ama yɛn
enam na hu mobro nti ena me nu nyina yetimi sore yekodwa so na ansa na de besa na obi anya bi e de ba fie ebedi nyame hu mobro eno ena esane gu yensuo yi na emom Ramadan de no eyade a eyadutwam and was it first 10 days we yam fansre ahumobro no dodo se nyame ahumobro we so de na enso yensensre de se o ma dodo ena enso yeso se nyame ahumobro kawa odasani na bibia koyie e de ama eza komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka che yense wasi kullu amali ibn adam yudha'afu ala hasanatu bi 10 amthaliha إلا 700 ضيف إلا ما شاء الله يقول الله إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربي جماعة komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce yense wase nyankopon ne hihye mu no odasani ujumadi bia wudi no ya wo ho akatua oye jumadi pa ya wo ho akatua reward nyankopon odema na reward ya ye kan nyankopon etworo be ye tene de ma na no nsumpo no yes sade ko 70 me na fe obi hu ane se 70 no no na nyankopon wasesa ede ko 700 empo ekodru bia 7000 ede emawo osi we nyinara eyen hihye nya be aye de ato osi we ade aye da ho no mo a adwuma a wo be ye ni yenim se ehu hira a wo nya no osi agise dai soma agise eye achiriya aye ye na Ramadan osi search we de papa na nka wo ya nyame wo bofo a mo twere papa ma wo no a wa ye ho hihye ato ha wo ye pe bofo no na twere ho papa ye de ma wo no osi eye sabusumi we mo achiriya no de eno de onyame na nkasa na twere de ma wo eni ti nyame no onenim dodo a o twere e de ma na kwa efise nyankopon se saa de na anakwa eye e de kire no esumbo akwa be ni ena nyankopon ahye ne se manidi o se ampa minidi enum nsuo owura fie na wakwa ko bie ni fridge na o se nsuo na gum nso o se menom adentia nyame na ahye me se menye kiriwa owura fie ne yire wo ho ne kondo no enso nyankopon se ontimi nko ne yire nchenti o se enya de ameye chama wei ena nyankopon se saa kwai watie no enti ono saa papa e wo so twiro ma no ono ankasa nyame ene be twiro e de abawo ti jama nyame komishani sallallahu alaihi wasallam ka che se wasi obi a wo ye dai oye chiriwia no wasi o wa nijie mienu wasi na nije mienu no ene ne sen wasi na nije edikan ene se emra oye chiriwia wo sane chiriwia no eya nije edema no ebise wa ya chiriwia posome na idel fitr wudu na oba bedidi ala se wa ya chiriwia no pa abedu anyumra emra obenum nsuo no o wani jem o se saa chiriwia ni no na nije a edikan no na se de tosu mienu so ne se enam se otie ni Yakobon no o se farhatu inda lika arabi emra obeko ni Yakobon enchen emra owo efa no eya ni je edeba no efise saa kwantu kronkron we a ye Ramadan saa nipa no ne setimi kai otimi yeye no ye ni denti o ye ne se Yakobon ahye no enti komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka che yense wase hwe
nafila biara obi odasani kramoni jideni obeye no saa bosumi we mu no ose saa nafila ni jina bre etise enka oye salatu fard oye eye nyame frɛ enum bosumi a atwa no mu ehu nhira ena osa eka endi oye de chire mu ne sɛ oye na afla wo bosumi we mu a etise shaban no mu no na oye zuhur oye asr oye maghrib oye isha oye fajr enshira nka obenya no shaban no mu hono no wasi saa enshira no na oye eye na afla wo bosumi we mu a wonsa eka sara nso na ọka kyerɛ sɛ obi a ɔbɛyɛ fard nyame frɛ wɔ bosumi we mu nso wa a wobɛyɛ maghrib isha fajr zuhur ne asr ɛwɔ saa bosumi we ramadan mu no ɔse ɛte sɛ shaban mu obi a ɔyɛ fard no enhyira a wobɛnya no mako 70 endi de kyerɛ ne sɛ isha ba ko a wobɛyɛ no ɛwɔ ramadan mu no ɛte sɛ isha ya woyɛ ne shaban mu 70 ɛho nhyira ɛna nyankopɔn ɛde ɛma wo ɔdasani ɛdɛn ɛna siw kwan ɛna mete sɛ obi si ɔno adwuma bi anda wɔyɛ nti ɔno ayɛ adwuma nti ɔntimi nya kyibia nti ɔno wɔdidi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jama mama yesuro nyankopɔn na nkae sɛ bosumi weyɛ shahru mubarakun bosumi weyɛ bosumi a ɛyɛ nhyira bosumi a yɛntoto no ase bosumi wei ɛwɔ bosumi a ɔdasani wode siesie wo ho bosumi weyɛ bosumi a ɔdasani wode kɔpɛ ahommɔborɔ wo nyankopɔn no nkyɛn bosumi weyɛ bosumi a wode sire nyankopɔn ama ɔde wo bɔne nyinara akyɛ wɔ bosumi weyɛ bosumi a osiri nyankopɔn sɛ woyi wo firi jahannama na wɔmfa nkɔ aljanna jama bosumi weyɛ bosumi a yɛde siesie yɛn ho twe yɛn ho ɛfiri bɔne mu na yɛde yɛn ho akɔ papa mu wei ɛne de nti nyankopɔn ɔhyehyɛ bosumi mai nti na ɔka kyerɛ sɛ la'allakum tattakun sɛ bɛyɛ amene wo nyinara yɛbɛnya nyamesuro yɛn nyinaa yɛbɛyɛ deɛ bɛyi yɛbɛyɛ akronkronfo na yɛyɛ ahoteɛfo ɛwɔ nyankopɔn na kwan mu suro nyankopɔn na kae sɛ bosumi yɛ ntoto no ase na bosumi yi hɔ noma animonyam firi nyankopɔn no nkyɛn maalam ka kyerɛ sɛ man hurima hayruha fakad hurima so bi a ramadan abɛto wampɛ ho nhyira wampɛ ho mfasoɔ wɔsɛ nneɛ na wara ɔgyegyeregye waa na wompɛ waa nkasa na wompɛ sɛ nyankopɔn ɛde bɛma wɔ ɛfiri sɛ nyame deɛ wapie ne nsɛm ɛde ama wo ɛwɔ bosome wei mu kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ yɛn sɛ wɔse rajab shahrullah wa shaban shahri wa ramadan shahru ummati sɛ rajab yɛtena ha ka ho ahyɛm yɛ nyame ne bosome shaban kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bosome ramadan ɛyɛ yɛn kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne umma no yesu ya bosome eni enti sɛ wɔ bosome baako ɛwɔ bosome edumienu emu a ɛkɔ na aba afe ansa na wato no hwan bɔ n'anim sɛ afe foforɔ ramadan bɛba abɛto mpo ramadan yɛ a wahyɛ aseɛ hwan bɔ n'anim sɛ yɛde bɛkɔ awieɛ ebisɛ dodoɔ ɛna yɛwu a ramadan yi mu a ɔma afiri mu afiri asase so meka na mekae mea me nua panyini ɛyɛ yɛnana musi hene na bɛdi akyire ɛyɛ yɛbra yakobo yenusa na yoge nano fiada nyankopɔn to ne nsa ɛde frɛ no ɛnyɛ ɔno nko ansa na wɔba bɛkɔ na yɛ maame fa ti adi kan jama wei nyinara ɛnsɛnkyerɛnne a nyankopɔn ɔde ɛma yɛn ɛyɛ ma me ne wo nyinara sɛ yɛrɛ deɛ bɛyi yɛbɛtwa
yɛni ahwɛ yɛkyi na yɛakae yɛbɛtwa yɛni ahwɛ yɛkyi na yɛpɛ Nyankopɔn no hɔ nom nkonimdie animuonyam hyɛ bɔnefo firi na yɛapɛ sɛ yɛn ho bɛti wɔ Nyankopɔn n'akwan ɛma Ramadan ntwam abra wonya ho tiɛfoɔ ɛma Ramadan ntwam abra wonya Nyankopɔn hɔ nom ntwitwagyeɛ ɛba ne saa na kyerɛ sɛ ankɔ yie bosome na ɛbaeɛ no ɛho mfasoɔ no yɛntimi anya bianti yɛkaa mo sɛ Nyame yɛ adom a na sɛ ne yɛbɛsen ahyia yɛbɛba aba bɛtena ɛyɛ Sompa Piesie so yɛbɛto ayɛ Ramadan emu nsɛm na ɛbɛduru baabi yɛbɛbie ma wo a wowɔ questions biara no mpo ɛnam sɛ yɛmmerɛ no sua no sɛ yɛntimi ɛmfa mma ha no mu mpo a yɛma wo ho akwanya wo a wowɔ yɛ line biara wobɛtumi afrɛ na woabisa yɛba a yɛbɛba bɛkyerɛkyerɛ mu ama obiara anya ɛso mfasoɔ ne ɛgu so
Maminchia a regional hospital and a teaching hospital opposite Mamino Tonton Robber and the nearby El Hono. SDA Maya. I want to say, or Dr. Rebecca Sano. Dr. Madam Nana Mejoso. Nyamia ya do be away ba. Yeah. Mante. So for this amateur. Unninkas what did that? Me did the America. I say, oh, Atimuda, until the one who's a single 339. Hena one friend, Atimuda on a door. Hena one friend. Eh? Sava, in the one who's single 339. I'm why you Mammy Bia a year by now. Sire, competent doctor. No, catch it in the bucket one said, over the Mrs. Jason or cook from Lavanaba. I so we again. Oh, I'm in the yes, is you. Mama, Auntie, for 4 happening. Joyous or Dennis soon. Yeah, that depends who the camera, the bounce of the camera. Yeah, camera. Yeah, camera. Oh, you dear. Was a fun guest, you remember me. Come on, we can't take, come on, we can't take, come on, we can't take. I'm not very happy. Did you ever this room was room? I'm about with you. Nana Poku. Uncle Heavy. Heavy bones. Mamma, no. Yes, be old soon. Oh, soon be you. The time out of buying. Now come on. Come now, was Coffee did be a financial but you come up. Yes, I said, President has a uncle, yes, yeah. And the rules say, Subu, you could soon. What time about? And then I could soon. Sir, I could afford you, Lydian. Maybe I'll be Sisi. Yeah. Come on, yeah, bad money, so yeah, bad. Never, no, doctor. I could afford me in way. And now, Papa, I remember. Nana Mejoso. Nyame adom ya ho ye pa ya. So dey ya pa ya to bia no wasre. Dr. Blessed Foster CEO, President, Terawan Media, 21st Clinic,
Oh, nyame adom ne ho ye. The branches ni nyina doctors ho ye. Obia ho ye pa. Branch and then so for show aso nyina ho ye. Nyame adom. Massaging machine wo. Bibia ho. Massaging wo. Omu nyina ho. Yeah, omu nyina ho. And then you find and ye hwe spinal fractures how na ewo ho say fractures say ye chi kase no ebibu a how ya na ewo ho yeah spinal fractures yeah anti ebibu a how ya na ewo ho na onim say obi esisi ye chi kase na ebi abuba onim abu ba onim na ya na aha yo sani esi abu no nti onim se abu because nyani nyina na ebu a epie aha bi abu hyehyem aha bi wo hon so a ayete sani otokuba na se yeyi first coat ni free ho a na hoye ne crowd second bo akire a na sa awawa ya fa ho no bi nso de sa na aye nti sa na abubu aye o aha bet yeah enu omo mu hu omo de entem ye de abu na sa pie aha sankofo no mu hu ho nkomo kakra na me pese yedi won se ye fa ye chi ankasa niema bebre na form ye chi enya kasa nko na wo ho ye wo ye chi kasa na ankasa na hye ho na no ye vertebrae no ene ye wo vertebral disc intervertebral disc eno no ye I just say we see dan na motor na ode hye bricks in intem na blocks in intem no eno wo ho ena afi ye wo tissues ene ligament tissues ni ye nam a wo ho no ena ligament ni ye de ade asoso nkase na wo no ema ni sisi so pepepe nti asoso m se na ebe ya ebi emfri so ene ye wo facet joint eno no ye de eboa ma utimi bo mu ase ebi a pese okun mu kofom ana se se ne osi pese o twist ha oye ho bia no eno so na eboa o ene ye wo ye spinal cord na nkasa eno no ewo inside ye wo tokro bi eda fiti ye sisi achipo no so no tokro ni dam saa de kosi okon emu na saa spinal cord na nkasa no ehye ene ye wo nerves a bi ye sciatic nerve ye di nkomo sciatic eno so connected to spinal cord no ni nyina na forme ye echi na wo ho nankasa ba de ya na oha ba ho bebreta ha enipadua no ba ko eye kase na wo ho sebu a nankasa no ya chechem bebre ye wo de fiti ye kon wo ye kon achi ni saa se iwura ye ti ye kon achi ho no ese eba ebesi okon no ba bi eso wa bati mienu no eso no eno no ye cervical span ene ye wo de fiti wa basa mienu no ntem saa de ba osisi achi mfimfin ho no eno ye the thoracic span ene ye wo the lumbar span eno so fiti mfimfin ho kakra saa de bisi wachi po no so ene ye wo the sacral region eno so to a lower back na osisi achi po no so no e de ba otobon no kakra ena fe laso ano eye de causes eno ye kan tailbone ndisanka se we nyina no ena ekura wachi na nkasa nti se emu bibu a edo ha ye de be ede bre nipadua no na ni bonu se na sitie bi wo ho anane de no accident na onyae ena abu but imprebebre na obi wo anane de no ne emaniti mi bu ntentem ne se ni mfie ne kwa anim to obi a wanya be 50 60 ikono ye frɛ bibi compression fractures na se ne sisi achika se no enam se ayemre enti no wa develop ade e fe no osteoporosis kase na ho odin no atia ba form asne se na esitie no nti yese ne kase etimi bu ntentem nti eno no pressure kakra bi a obe zete e wo sa kase no so netimi bu nti mfa se so nam kra no patre no obo form a yese maame abrowa no okọ no atia to ne valendem ho ne kase ne bi abu ne mani bu nyina ne se kase na yemre nti ba bi ono tehwe ya ebu ye no ne oya abranti betimi ahwe ho emu emu ena ye word ye ne de no ebu because of ebia pressure kese pa ba beto spine so ebia car accident otikam na car na kwakopem eno ebetimi abu ba enu no ebu a ebubu nketen na ehyehyem enti ne bu no te se ne esibubu ye anyam free so bet ehyehyɛ so
saa nkrofo no se osore a ana oye active abra wo ya ade no o te cracking sound wo nachi nachi ne gegrau bibisa ene ye wo de ne de no eno so na ma echemu te se ayate se ne wayi kube hu no na ne aduane hye mo de se kan abo achi na papa no ayate se ne atechede achi sitie no aha papa na aye line ne wo ho enyim frim enye hwe ena ye wo de ne de na abu with dislocation na se ne de na abu na esa atwe pie nti eno no de se oba kra na wo ye physical examination na onkotwa esure kra na o ma wo gina ho na hwe na chi a uhu se bi abu esa edebe esa atwe apie aha na ni nyina ne se ekoba sa na ohaw kase na eba ho ne se mebobo niam bebre so a efom ye chi no ti se ekoba se kase na ebu ye no se abu na ahyehye ma one ema onipadua na ho odin sanka obetimi asoa na ema no esobete because kase no na ho odin na ebo ama otimi de niam si witire so na ho odin na etimi bo ama otimi etena ho che ugina ho che nso a wachi kase na ho odin eno ana be mo watimi akon mu nti se bia ebubu saa na ema wuntimi ntena ase enstraight ho sanka na watena ase ede wachi atwere konya no nipa no tena ase di se obutu efiso tena straight a nkase ne besisi so ena ba bia ebu no ema ulu si some inches ti se kase no sane ankema otintin sitie no abu ema o tenten no anase ne o heart sitie no abafom kakra ena ye what say ebia first na ka otimi de afidie bo wachi bia obetimi agu ebia wafuo no so akwa achiri kakra benam kase na abu nti no wachi kase na ho ode ne ma wontimi emfa afidie ne embo wachi biem obi kura akra keto a wawo no den so ode akra no ebehye nachi ena obi nso de akwa yete se okoto ya na wasore no ebia adeda fo boni mu ase na wafa no wasore sa nipa no oni sa ahoden no ni nyina eye kase ni bia abu no ena ama osa ohaw no nana ade ba ku biem a esa ka ho ye se kase no ebu sa na enam se won nerves no ehhehye ba bia nkase ne wonti no enu se ebu sa na se nyame ampata na ekokan ba bia won nerves ni bi wa obetimi asase ho titriti e wo wonsa titiri no se ebu wo thoracic part na osisi achi mfimfin no ehon kase no ehon na nerves na control wonsa eno no wo ndi se ebu na se komia so ho a obetimi atipe na fa wonsa nim a ya na titriti ka ho ena se ebu wo lower span no ba bia o lumbar span ne bona ehon so na ho na sciatic nerve ne wo nti obi anya sciatic a enam se ne sisi achi kase ne bia bu ba se ne bia bu no ebu ye enyim frim nti ote yaw ewo nachi ena fa ne nan mienu mu but onhu ba bia ankasa ehye dizani pan di se bia utwa x-ray ankasa na wahu se bia kase ne bi na abu ena emia ne nerves no ena ema ne yede ben ete sa yaw no ze kase ne ebu a ede o ha bebre ena brain padua no afedie eya na life threatening kra ne se ebetimi akọha o spinal cord no eno no emre nti se kase no mistake na se emia na eno de ebetimi do ha kase abro pa no na na hia se ye treat you urgent eni kwanse ye delay kra nti se ebi obi nya se de ne ehu se ne kase ne bi abu with dislocation na se ni pa no ye threat na so e wo se rushing to hospital ena se wachi wote se pain e wo ho a ye ma kra nsa metie so onse me kase iya titi amesoma me bi wana kase na bu but MP nti wunhu ziza akra ni san kotia so a obe complicate adene kra de amount nti woni be ba won so na fe de first na ka otimi ena tekra street kakra be di se okwa obo mu ase nti ube hu nipa tente be di se okwa ne mu asa na advice le no enye papa se nipa wa chiri bremo no omo obi tia so ese titie mumam na akra ne nam na chi so no enye won dabi se emu ikra na eni kwanse yetia so ebia na nipa ne kra ne mfie no ekobe 50 kase ni mu ayemre akra bu ana ne mu aduro kakra otia so mistake obebu bia ma ya obebu bia ma ana se ebia na disk na hye ntemu no awewe eno so na eboa ma kase ni mienu no se etwi so kra na onti pain na se awewe na se akra no tia so na mistake okotia ba bia hode ni bia awewe na obetumi ama vertebrae no atwe free ba bia hye no every say ni ade ekutamu nti na betumi atwe free so atwe free so a ebetumi akomia on nerves ni bi a ebetumi haw ana se ebetumi aka surrounding tissues ni bi a ebetumi ama pain to bo se nipa no oba
o comprehension na ya no ati se kuro wo ho bet e bia na enye kuro bet kase ne na emia tissues na na se nerves na wo ho ni bi e na e ma no sa ya no na se happen on lumbar side ne so otimi hu titiriti e wo wonan so to bu an na so no o ti pain pa wo ho e so san ni titiriti e na ne etwa to kra na me de be ka ho ne se ekoba se oti ya no e wo wachi ho a ade ba ko an wo se uja ne ntem se obepaja ade emu odru ana obeso ade emu odru se wote ya owachi na wuntimi nkopomodi aso ye bia nkwaje treatment a ema ye hu ade kode emu wachi wo ya ade ba akopɛ na wase wujai se obeso ane emu odru ana obepaja ade emu odru ene wasa ade wujai first ansa na doctor diagnose am say netie obetimi apaja ade ana wuntimi mpaja na fe wa ma ade no ama meye kese ni treatment no ye wo treatment bebre edema sa fractures no na ebi hia se ye be surgery ebi hia se bi a ye be ye rehabilitation na kase ne se bi a ba bia abu ahye no e wo se ye human essence so yie obi wo ha ne de na wo se ye surgery ankasa na ye hwese dislocation bi aba mu anu so ye hu ba bia ye de be hye ene ye won de ne de no ye betimi ama no ebi a physiotherapy ano no ye ma ama sane ye yaw no esitie no atimi adwo na afen so no emma further complications bia ena ye wo nnuru a ye de ma se osisi ejika se ebu no obi ga se o ma wo nnuru ema na san ahye so nipa no odi wa bro ennuru na obennom no emmoa makase ni mesi so nnuru na obennom no eboa ma se information bi wo ho a afri ho se woti pain bi a pain na ye de ben aba form na mu se abu a na se ne asi abu no se abu ahyehyɛ mu se abu apio eno no de ya na in medical no ya na ehia se nipa no yenya na bi a surgery na ye hwe ba bi problem ne wona ye solve ma no dan se mbeka se o mi wadru a obi wo se o ni kase ya abu no de aba 21st o de ba se ye ya abu a na se ye ma wonu a wonom ma one se ho no ye inflame na ajai anasa wote yaw ne kase ya yaw na ye de ben aba form ne mu se obenu maduro no makase na abu no esensi so de anu ne ni ho sa ne mu ye wo treatment a o ya e ma ne complicate en kosoro biem na nakakra we na anwumre ye de besi ya na motimi ato aso nyame adoma next week ne besan adomo so kakra na ye san ahwe se ne se ye chikase ne bi ebu a ho haw ahodo a eya na ewo ho 21st clinic na anwumre ye ne etiefo edi nkomo edi fire pomode obi a menu edi nkomo anwumre yi opesa oba ya so ya brekum Sunyani ase ye wo Sunyani Regional Hospital eho ene ye wa ye adwumade na friend teaching hospital ni opposite wa odi odru ofuru krom na ekwa ka che dava ni se ubesi ewo main gate wa ba bia taxi for no ejina load no na afi wa hwe wani mu ntenten so wo nsani fa so eho ene ye wa ye adwuma ewo Sunyani ehase tachima ye branch ni bi ewo ho ebi ewo Nkoranza ebi ewo Goso ebi ewo Kumase branches ne doso na emum sane e be ya anwumre watie mawie onfre unua bi wadamfo bi wabusuane bi a wa company sa ya we bi akire ono ama no amfita kra de amma ha senti no mame ma number we na frɛ na ye nkire ba bia ebeben o number no ye 0540 311 311 0540 311 anwumre macro Dr. Holmes ana yene no edi nkomo no ana oda 21st clinic ano ewo Sunyani branch enti me pa chawo yade bia hinto ni pe wie no pa se mete nenka ewo Sompa FM Nsem Sisi abusi abrantie na onya akwanhia card mu ama wa free mu no ne movie no bi eni ananya no ha yankwa ahoma no so won ma yensa se de bema sorry donko iki tibom ha safana mama Suleiman eni enkomo enfa kini so ba kona me hu ano esi ye ho honorable Sompa FM Sunyani majo pani misime dati enyimrei na oho ye de oho ye taba mi dine je etakaya bo wasitano e ba jo kora na mame honorable asare chremekwati o kafra honorable asare kwasi chreme ana chreme kwasi
Kwasi chireme. Kwasi chireme. Electoral area wa bisu. But your electoral area near then? Mreku electoral area. Wadaroma Mreku electoral area no. On chire yen kakra ewo radio so efa hen ekosi hen. Oba abisima. Efa matala chiwo. Ebisi kata esi. Nepa no so esu na ewo no. Ona yesi ne dikano. Number and here on so that ye kum. Echo big number 1. Echo na and so ye recruit lesser area. Echo pie canoso canesi. Here recruit dia so far. Hey, na just say oko wankoja ho nyina no ye recruit electoral area. Ekachane. See. Honorable Wadaroma, una ya assemblyman. Yate se eye wabato empeso aso no incident bi esiye ebasa mo na ebebo amane ebikura na woni ho be mema report emudi ya wahe na betimi ne Sompa for aso ache ikasha mo line ni ya ni na mebusa se akwanhia ene asema esiye yi eba ne sen ede ne esiye akosi sen yo de se me da fi bre no clear and now I be mine. I family could and tell them there. A baby and we are no means and a fat. And I say, car coins to be at I'm a to be at free. Ne by ye not by qua. Daba no we are a panny or they are school for me new free. To take Johnson Eba Capital Estate. And to look at that estate before no smoke. What I want to tell you on your name, and to all your overtaking, a car being commercial. One of course, you have pick up beer and to pick up also a bad thing. Oh, and now they come born in same. Until they born in same one, and I need one for car back with the ball pick up on the top. You see, I take what I say. And my Davanu, I friend of Pania doctor, you know, Zabano. I'm here there. I am media or and I'm afraid now with the tennis no. Bribe your mobile money or net form of good can. No more do hospital. The crown back or 13 years or bar not in my thing. In or companoship. Or not a bond on night is whom the Yame Afreno. And about no count of 11 years. So, read now hospital. On the soldier, okay. So that you see, and not a young man, our captain is island take that no more. And here we are. Accident no see specifically. A hefasa. Capital estate one more. What's our Kuja over when nobody for now? My hardware you over. A one I see a deponoso. Enti Wadaroma na taxi no driver ni no ewu ye no na okọ anase oba na ofri abisim na ekọ tanoso ofri abisim ekọ tanoso pasane ana abisim ekọ tanoso do be police no okọ speed according to IFS no speed no kono na tele bi dinna ni ti tera na nka odi ko boma ayi so we overtake afatira na ho a odi ko sia tika na efri tano so eba bisim no fura de nyankopon na taxi speed wo mu so odi akwa sia ayi pick up kase sa de ene na enya asem ketwa wu kana ko ye ntusha according to RSS the bandu ho ito kwenu I feel like I'm not taking a area or ever be seen. Rubber ni wu ato yi wa. Na enkwala na omo woka enu no, wo mo nso eye a passenger for anaso no ye school for a wakofa wo mo. Omo ye obi omo ko school kina. Entu hia akofa nkra no. Omo ko school a odo omo ko fi. Kenas. E kwa kana. Oh radi.
If your bad no one will be 13 years, and a big man to me over 11 years. Ah, enti enkola mi enu ni nyina wu. Bakuna edike wu oba no 13 years no. De omo de ne call confirm no chi no. E pa chaani. Awo rade. Enti oka ho a nipa tu na wu daba nde wu ha edra no. Ha. Ana akola 13 years na ne ko G no, ono nso so awu. Wa was 4 o'clock. Anyumre ya 4 o'clock. E pa chaani. Oh, rade nyankopo. Na wadalo mo. Enti aka boy na our original ha or spend for treatment. What you do in life, people will always have something to say. So ignore people and their opinions. Because so long as your God is pleased with you, who cares what people think? So what can you do? Stop paying attention to them. Don't let their judgments or negative comments bother you. What people think of you is just their opinion. It doesn't decide who you really are or how valuable you are. The only opinion that truly matters is God's. If your actions make God happy and you know you're doing what's right, then nothing else matters. Focus on being... Mama and Papa, ewe adwuma mu anaso mutifie e twen wo mo ma no mo wa adwuma mu na esiesie o machi na wo mama no papa no so wadaroma wo mo te incident we no wa koho ana wo mo tibia te sen ense the way they koho enime no mo mai enti e mama fo koho a ta no pa na yi na ebehia ese na ba ko no wo ji ni ntino o mu ntimi hu e hwese nyame betima eden age no a se se no wa nyame janti aka ba ko no enti wo mo me nu nyina ye mata na ba wa mada wan fada awurade nyankopon ha ana panyini na wo mo no awuaja ni nua ketwa no e pa sha ni oba nso oba na ewu no 13 years ye obetere busia no ana de oda hospital ho no so ye bema 11 years then 11 years oh wo ma wo nso fe oba ba ko bema ba ko awurade nyankopon ko pe bibia bedi obi bese samre ni montofo adwuma ka papa bia esi ho pa omo ko adwuma bawo taxi driver samre da bia ono a na de omko e de omba kama pa o sa so ya time na eti na tuja obatiti na oye na ekupita problem wadama ebia sisa area hope yana Degree. Aya wankuja hono. Sabe kono kakara. Etasipa. Maybe kra ka ba ko kwata di suba. Enti no obiam na insane. Na insane to ka ba ko so ebo one man go capital bank ebo ni ka na so obiam. This na ya report sama mama. Etasi the sharp so we fit come also by Mitima. Man so we can say and honorable say den e betimi aye saa occurrences bebrebe we no as an assembly member one who say ufiri abisim na unsa ufiri abisim a na obebu saa kefo na sa wa hwekora wan so ufiri abisim kro no sa wotra abisim ahimfie na sa de o ma penti no Vodafone ayina wan so sa wa hwe a baby omo yes sculpture bi no emrantie bi eta ohoro ka wo kefo no so pa bonsu no bonsu bi ho because u sanaba e speed and of rebusum so kwa e speed and ho na no wo msan so e bonsu and u sane so a consistently accident no e taasi e wo ho enya ho na udu wankogya ho na eye asphalt ni mu otutu amire bi na de akwanhia ba bebrebe no ewa ba ho na wo ni obo be kona ni si Honorable, then as I say, oh yeah, they are for home. It is please coming by na biti key ni na antanemo ema really areba ho e back area ho mo enti edu very no go tell say e ben na mo tan de call e dia really areba e wo
Did it come bend and be what the man passed the so tree? Not very unemployed, but some call if the ocean say no, and they hide the sea. Hotel run say a ban until this a woman could. Yes, I'm like, yes, I'm like, around 2022-23. And he, I know, hotel, no, my age said, then hotel, and people could be able to say no. And as I say, ye free her, ye sano, a reduce, and a ye free her, honorable, let's come back. Now, Wadaroma, say, Yabekasa will be company, na be on any profit in tea. Na yen free her, na a best save life. And yen save life, mum, that's official, also very locating a hotel now, or relocating a hotel because when the hotel and Pansy. And Nsem Sisi be the end of Wadaroma. Or committee be swana. But or committee benzo. Your PRCC. Your social service. And I'm more department. Oh, and I mean no committee back also. Okay. Nsem Wadaroma now about Justice and Security Committee for Amanena. One works in social for Akabum. Say bet me the Bahona a be ya. Namasanso are reverse a decision no Wadaroma. Why? Okay. Thank you. The ABC award the hospital hono ene ma meni o papa bia no Wadaroma no ma sia to kine yankopon ya adoma yenso ye beba ho ne ya beba busua ne ya akọ why? Okay. Nyame Islam fe mo dey ho. Nyame come on to bu fambu magma yeso. Amen. Abafke wunya nyum bia mame. Meraho papa abusia se kunu ene yere eye adwuma Newmont o ma wo mienu oba baako be ma baako 13 years 11 years ye kwa adwuma ba wo samre sebe kafra wo nenka se ka na nye o ma pake ka papa bi cars papa bi yenim se driver ni ere de da bi ode omko e de ombeba hwan ne hu sempo obey overtaking afem kwala o motika mu na car ne e kopem o de imagine o de wa hwew e ba be pem sa no de na nkola ni be ye Jesus ne si sa akora wie ne tia nkrofo no be tia no na akwala no kura oda hospital ho kura no ne nua be ma no Nyankopon emfa ne nkwa na ho ode emma no na se ne ho to no mpo a psychologically ye beda aka kire ne se unua ba no afrim na de we beda pa fira kura we tirim kopen se obenya emfie Nyankopon de ama no na ontwa so se de ne nua ketewa no atwa so oni ne ko school on ne didie on ne nante make us say ni want to for there o ma sifi papa binti no ebia oni ne nua no kora ne da nti se like me hu de me nkyere yay banada bi aye da bone se me dana sade a chenwa memfa wase dan komo bia o nyame nene wadiniye sanyumi ayemete wasemedana sade achinwa memfa wase dan komo bia nhuto nyame nene wadiniye oh akwada 13 years enti yana obusa enyankopon se enti wanhu awurade wanhu 13 years akwada bone benya 11 years akwada bone benya Bible non so aka se nani ku ne mma ho titire ene emofra amemma ajani oba yako ati
nya join mo Facebook enti abrantie ya wa free mu or into the movie industry na the last movie womo ebe perform ye no womo ye no Isbeth womo ne Ashanti regional minister ne aid camp anase mo kan PRO ana special aid ana Franka Makonhene na chiriba ni mponso eno gina se a big company ono na chiriba na Makonhene na za Makonhene so sa na see ana womati sa moving anase moving industry nyasa ana abranti wa free mu esanse oye character o play very vital role he onini above bo mame he utu say ne ho asere obe fa ni papa o wo radi nyankopon o de we hye free mu na hweka bia Nima, na share this one entertainment the movie was so one behavior why in fact 14 February that's yes we are fanani na see na entertainment they aba say na is best cinema na share this one price that for single 60 cedis double 100 cedis and yeah 150 why your I say loud brewed in the bus I want to look at the pop watching brother never show this one there but I've been panel yeah I will see on Facebook how funny this guy how funny yeah or the way nyina akɔhye fridge mu nne or the way nyina akɔhye fridge mu ndra wo ade na ya gi wo wi asempo another movie ba akonso ni another movie ba akonso mponi the movie ba akonpo ni ai wura de nyankopon pa or the drew guns and or the drew a guns and some no okay I was here my mama raho and there ye will be a branty fe pebresi that be I'm a catcher and say school buses and maybe na me new the marco to crum above okay na me new the marco to crum na a bus be a din offense a car be a say din ya choco no me catch them say munhwe ye e new the marco to crum kwan so some brand speed kura won pebi ne ba ne saying and I'm not brother there. Okay, overtaking. Akola 13 years. And over here, akola pa from IDP, from Makia, Crutch. 13 years. The necessary. Okay, can't call somewhere JSS 1, JSS 2. Now within a twinkling of an eye, 2 minutes. Me afraid will fear say. Obeu adanya akonya konhia wu ba ba bia na anu a obakọ kekan ye ba bia obakọ kekan na anu last month he bon sheka bia otenam wangu but abisim ha ya ne tanoso ono an ka da bia opon every day ode abefa na no on se akonhia sie baby ana akoko kan ye hweka bia okotena mu de esi ye a wanu awrade do nti awrade tara nkwada we ana o chiri pane nyame emfa wo mkra nsi 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989
0247 989989 and then you're dead. Hello. Oba radio no dodo ani die kwan so twon ho kakra be mam why. Abisimini. Mama pacho me. Yentie mu e. Mama. Ebe na yin na ho ya ko. Ya ro papa. Arehu. Abranti no misi bibiri twa na misi ya ni twa oba ate no ni boys babe movie ni na yi misi pa. Ya o tema. Awa bisi. Oh, and I said, wouldn't even pa. Be movie bibiri when in pa. Misi na tama ye kasani ya metisa breaking news no na me say. Me mantia na kwa na de tin. Me now so ye no. Me catch her na ba. Oh. Nana. La min fa mo crazy. Allah. La min fa mo crazy. Ma kwa na kasa no. Ye kwa na kwa mo hono so kwa mo careful no esudo. Careful no so. Esen committee by kwa ni mo kusita na bridge no. Nana. And a speed no kono anu e ding. The catch of quite shot into street in this unworthy. Into the quite kete. While we being Mammy the street is soon a quarter street baby. If you had seen a carefully, sir, Cornelia. And I grew. Except me no castle crowd to say casting me, Salia. A 2 phone or so. I don't hear more. Maminka. Only Rambo. But I seen routine in my palm. And your mama and Kwame and Holding. But I say, hello. The Hon.Nana Poku Piesie is a center. I are a Husamo. Daniel near Breaking for where? Nana don't give you. Nadia, and yet dead. Nana, Nana Yami disaster, accident need to be the preventive measures here in the preventive accident as a baby. Nana, maybe Yana and Yana, you would I will be beginning. Yes, in a minute, them on one edge. Now, no, no, for you. On far, my. On ye, dear, Nana. Speed in a walk on Obinam for what could do. Was a curve. Go say, oh, quite a driver and a walk for the Nipa could do. Oh, yeah, the Kaya, Sicily, Buma, Makwaya cannot prove. Oh, what? Eh? You say, never do a whole car. Nipan Siasa near the Shena by Fort now, money. Obi yawa na wonso wayo bi kan bi wo fa do so dodo ti e die ya men fo mo kranti na drivers no mo nan kwan no so no so mo fa bi ya yi oho le papa yi kan se stero mu su ko se America na yon ko akwa wu na ra so gu so wo ko ade nana bi die da say osere mo ya mo nti speed no so what Montes and Soda Ho. Hello. Nsem Sisi o. Cyborg yenti o. That's it. I come down we show we are above cream. Because you know we just in the couple come on show pa Dia nous place le coin. Bon pas ça mais je pas il va se voir dans le comme pas comme dire à deux bacs on le fait à la fin. À quoi ça fait le soir là?
No, no, yeah, Simon. The papa. Now, I know, fish power. Ose. Fish power. Ose. There be capital estate and a woman mammy on papa in a year more new monta warm etie into a coffee or free a kinas. I'll do a more a coffee. Because you confirm last week, almost should be and the quiet body be massa, and you know, any be a baby. You couple passing on what they are. Oh, why? I'm my car do bad, you know. And you know, my car do bad, you never go. She has that. Jimmy, Papa is Jimmy. Never go. Easy. You see me one kasa. Anya he, I'm here be mas. Hello. Nsem Sisi o. What can you say? How new? Maybe Isaac taxi driver. Isaac taxi driver, ain't you? Nana make us a crowd area or not. Almost three goals were upon the fish at the 1 point. Hefa. But yeah, very few, but yeah, never any accident. I'm not so bosso. And I think it's because you are dealing with it too much. Because that's why I won't also park if you feel here is the equipment area. Nana, I have two of them at Travis. The mechanic sir, once the accident, you know, other car I could crash it. The three be share my union. So this was a beer overtaking, sir. Yes, share my union. But for the house, we see that sadly, not to get going on. Santa, there was a good thing if you be anchor in the beach, and yes, I said the news shut out. Say, hello. Hello. Nsem Sisi o. No, can you see? Why new? That's what the magic is tell us. Tell us for you. That's what the cases we put out for Nana. We saw this acquisition in Kano. Easy. But the time when we do open up the Kulikaka, the cases start about 4 minutes. And we want to go and tell you too much. Too much. Let me check to comment. Hello. Hello, Nana Poku. Mommy. Good evening. Yeah, mo. Thanks. Namia Dumo, now swear. I mean, I'm not doing who is Jerry, because I see I'll be saying Johnny gets. Hey, and your mom who is at the end. Oh, Nana Poku. I said, I'm going to go to James. Oh, I don't. I mean, Madame Foupa, next time, Marvalo. Oh, the animal will. Now, I don't know when the crowd, when they are more and your 4 members. Give me a penny, the Michael, and also the Aaron. Oh, now, and we are no one quite Jumo. It was Michael no on a drive our team Palano, a coast to Tipa. My almost see and run on my train to Yanko Fan Palano. No see any man who feels say, Uncle Fan Palano. And you, and your mammy, Tom Papa, mammy, and son for bone upon some star or Mukawon Palano, memory, and who is dry. And on the pie or mother so much fear. You see, why you will we pop Champalasen? Oh, you papa. Mammy, shedding my star or varsity you, and I go or yet tell Catters in a crack and in your opinion, so I will change courage. Also, Catters. Ah, that piano coffee may do more an example, Mammy, money, is a more shampala with university forms also taxi drivers. Aye, I'm a breath. Oh, you see, along what see, I will say, none of them made a minute to my sister, minister, and I make yes, and not once when met him. I rather 5 boy any cleanse, or need to be quiet about yourself.
I say we have to have no ne man me ni sister ne be na ye say enra such my case ni see ye na ma me no wa so dem gina phrase ya so dem na already prayers and in fire ni mu no say o kan say about time am wo ha ya mo maka ties ye maka ka ma hu akwanhia bi mu me mo paye and in fire ni mu an ye see a friend no I say elo wanya akwanhia wo Jesus Christ Nana Poku nyame ni hu ehu Sada esisi ono kama me madana se no etuna ore teacher eni kwanya wo fa so abatan ya kwanhia bi se ya wo fa so kan se omo enkache nyame ya aduma rade fa sa aduma chede ne mra na nka fa be kan se o ma me be kasa che oni ni kunu ya wo jeni guest house wo do kan ni gbowura mu ba baby attending round no one who beside that area why say elon baby elon when you question no be abedale to what do go feel na me ado na okay bye raho hello Nsem Sisi o how are you Antama go raho dodo Nana Poku, when you have ever been to the Poku, you have a member. I can do it. Almost the man. When you are the man, I'm a soup. Madame Sisi Abuabo. Oh. When you question, you're not that being as a good one. Like I said, no way on the you're concerned with the no, you can look in. You see them without chimney. Mate. Bye bye. Yamfa Yunumi and Sabina Yamfa AC. Hello. Hello, Nana. Nsem Sisi o. Na o kan ti Nana. Why new? Shini. Yeah, na mi ani ya na. Ni papa ye o. Ni ma mi kai bo. Nana woni tia e mo tia me no pa. Tia me no pa no ntwika. Yes. Yes. Abrantiano YPG or your penny organizer. Nana, I am in Ja. I had a funny currency with a machine. That's why. Hello. Hello, Nana. Nsem Sisi o. And how can you say? That's a Christopher from the Christian. Christopher into you na seminar ho. As in the the dark room, the dreary animate is a over who devil. Machine coupons on phone call, I can't try and see. Now I can't make out plan this. Anything, sister be that. And I saw a hedge more and she may be any a similar. That could be. There's another such an appointment to get referred. And I see your friend. Then I don't know. Now just sorry. Coming Friday. And now today. I think we are my sister no credit because I enter yes. We are not to my other my parents. But I'm in Caribbean she would the sister the Vijaya association. Because Papa away and my land of Luciano. That's simple. Mr. Uncle Piesie on Pakistan currency now on fan currency not currency. And I'm the hospital in Mr. Uncle Piesie. One no more no man. And the mirror I think we are coming. Sister no. Mr. Uncle Piesie Uncle see my Yes. Abusia, amfa do twato ho. Na my too emotional. Mirror ho. Enoma, time for ni me ma time no enye easy wo
enye easy atete obapa from crutch. Hello. Nsem Sisi o. Hello, can I say it? I knew. I love you, Nekasari. I love you. I love you too. Nana Poku no Kweni. Avrevoa Papa. Na o program. I'm fairly public cheaper to taxi driver. I want to be craft. Now the owner free taxi drivers for on the taxi drivers. Since 1992. The Peters yes, also Juma. Abe Metro Map 2020 number of 60 officers. Number bar pension 2023. And the amount is senior taxi drivers no. Omu bebre omni bu makadia wonani. You sit other days. Obabu abe tradition e go do sunya. Oyi overtake call me na. Nti o me tie no. Omo panto o mutirim. Because the nebai mahun say sunya pa so yi di part 100 jinawa. People can credit makatezi e wo. Komata anasa akra. But it is in the clear since 1992. The man of some way overtaking us. Study. Common how to pay for you. Never, if you have some Kusiano, who shall some to you overtaking crime and rough, and not as a mercy, in a year again. It makes for us, program the OTA beyond Phantom Cream, sir. Nay, risk officer and the year or my true master. You call meeting special ones that will come after 2-3 times, Mammy by TV, so women whom in Yakan and want them. My learning how to drive and then take off. Very fast. Anybody wants it's Sunyani. Smaking Americans, we be 100. They move 5. I love you. I never say, oh, the wow who see car now walking. When him driving said the Nara. Oh, but you're very careful. Now, what we are now, Obi. At the next sign about the sound. And so no matter how careful you are. Oya danya katesa obenya ba ko om say ni pa no because driver ni the way almost di ni ho adanse menya sure pa say yemfa last na yemfansi abusia madaroma me ra ho ne pa hello Nsem Sisi o hello can you fine na Sompa here or say sa enwe entiemu my so ate that dia we na I see grab hey I should have something abusia madaroma yemfansi why na ya di moto nenam awrade ayebi from January February ye kodai awrade mfa yenko na mfa yemra awa moto akura naba ye no pa eti moto suni o awrade ayade ye number sini 02